I pozdrav svima ljudi, dobrodošli ste u novi video. Danas igramo Minecraft. Kao što ste vidjeli, samo nešto. Kao što ste vidjeli po naslovu, igramo Minecraft. Bacite se like, subscribe za početak. Tako da. I sad idemo u preživljavanje. Javit ću se kad nađem nešto. Ne, javit ću vam se, samo malo da nanosim ovaj ugao. I ljudi, evo me navi. Ljudi, kakav je ovaj chest? Što je spunalo nešto? Dobro, imam ovo. Gdje je ovo sve? Imamo pečke. Meni treba samo hleb. Pikeks. I tu ima jedno selo, znači oma se stvorilo sela. Idemo sad do sela. I da vidim da tu nešto ima chest. U chestu smo našli emerald. I ovo. Okej, ljudi. Evo villager. Ima kreveta tu. Ljudi, tu možemo da nađemo neki armor. Ljudi, pogledajte što sam našao. Što sam vam rekao? Da ću da nađem. Sad armor. Evo ga moj armor. Ovo je prva epizoda. Pišite još ako hoćete da vam snimam. Sad postrušam ovo drvo. Igrat ćemo do dana 2. I pišite i like, ostavite like, subscribe ako hoćete još Minecraft preživljavanja. Recite mi ako ovaj Minecraft se ne sviđa, da uradim neki drugi Minecraft. Plank. Sad mi ti ne trebaš, crafting table. Krava, bez. Maš. Što je ovako čudno mjesto? I sad da craftamo, nema ništa. Sad ću da napravim neku malu kuću. Za početak. Ja mislim da će biti i sa drtom. Ljudima, ali tu imamo village. Prvo ću mogu tu da prespavam neku noć. Tako da krevet. Uzet ćemo ovaj krevet. I tu imamo iron golem. Juri nas! Ja sad se dođe tu.
Znači što radim? Ljudi, kakva je ova kuća? Najgora kuća u univerzu. I da... Znači... Prošli video je skupio mnogo pregleda, znači hvala vam na tome mnogo. Ja imam na ovaj video da imamo nevjerovatnih 1000 lajkovi. Znači 1000 lajkova. Ako može, molim vas, znači. I ako stignemo do 20 subscribera, radim vozit ću biciklo, pa ću vam to snimati. Ili neke stvari u real life-u ću radit. Ljudi, javim vam se kad uradim kuću po... I ljudi, evo me. Dobra moja kuća, znači očajno izgleda. Znači da pokupim ovo. Stavit ću unutra kao alarm neki. Kad uđete unutra, imate ovo sve. I to sekreto moram brzo da spavam. Ljudi, uspio sam da spavam. Dobro jutro. I ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Gdje sam pojao? I ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Ljudi, stalno padam. I to je to, ljudi. Idemo se u nekom narednom videu. Bacite like, subscribe. I odite na moj video. Prošli video zove se Stella Beograd, samo u crvenoj boji. I da bacite tamo like. Ostavite like i na ovom videu ostavite like. Samo da zaboravite i subscribe. Na 2 subscribera pokazujem facu i radim u real life nešto. Tako da ja sam već pokazao na ovu, na naslovima, ali skoro ću da pokažem. I to je bilo to od ovog videa, mislim da vidimo u narednom videu i...